uru ntabwo ari urugo rwo gusambaniramo. Ushaka gusambana urasohoka, iyo ushaka gusomana kadiraki wizana ikene wawe ngo wazanye amakaro warayazanye urasohoka igusange hanze se yishuriza aho wayazanye ngo wigeze ugura ibyuma bya korari bimarujanye ubu urasohotse ije kugucurangira hanze se wabiryagaho utaranywa muri turena n'imiski n'ibisindisha kijya gihe cyera uvuga uti yandutiye byeri na za mitsingi barata usohotse urazinywa igusange yose igusigira amavuta muri hoteli wazinywe yo wazandakaje hanze ni habi ibyumweru bitagatifu ni mushaka mu bitagatifuze ari hanze inzoka zizana nta masengesho yarengeye abo ku bwa Nowa banze kwinjira mu nkuge baba barasenza nayo ku bwa Gahindiro kalapuri tombe bagomba kunyagirwa. Yesu nashimwe. Murambure ibiganza duhoberane. Murakoze. Kadusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo n'uwa 20. Luka ibice 8 umurongo n'uwa 20. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo wa 20. Abantu baramubwira bati nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Haleluya. Turasoma igitabo cy'Imigani ibice 26. Imigani ibice 26. Hari ijambo rishobora gufasha imitima yanyu kandi ndabashimye ko mwitonze. Ubwitonzi ni bwiza. Imigani ibice 26. Turasoma umurongo wa 27. Ucukura urwobo azarugwamo kandi uhirika ibuye rizamubirindukana. Ucukura iki azagira ute? Uhirika ibuye nirimubirindukana azaba kibayeho. Hari uwazarega uwishwe n'iryo yarari guhirika yagaye Imana. Dufite byinshi byo kubaganiza ariko mumbabarire dusome umubwiriza ibice 10. Umubwiriza ni ibice 10. Naho hari ijambo rishobora gufasha imitima yanyu. Umubwiriza ibice 10 umurongo w'8. Ijambo rya mbere twasomye riravuga ngo babwira Yesu ngo nubwo uri mu rusengero hanze hari abari kugushaka kandi ni nyoko na bene so. Yego aya magambo ni menshi birasaba ko tuzinginga Imana tukagaruka. None harababwira ngo mama na bene data nabandi nabumva nta cyene wabo kikiri gukora ku bari hanze ahubwo byahindukiye hano.
umubwiriza 10:8 ucukura urwobo azagira ute? Kandi umena urugo umwami nashimwe. Nshatse ko tuganira mwavuze ngo ni icyumweru kidasanzwe. Je ntaho nize cyane ngo menye uko Cyprien yabivugaga, ariko ni icyumweru kidasanzwe kivuga ngo baho, ngo akira kubaho, akira. Aleluya. Bivuga ngo data ashaka kubaho, nta mugambi mubi agufiteho, ndetse n'abadashaka kubaho, aleluya, ashobora kubakurinda. Nasomye ijambo rivuga 22:15 byahishuwe ngo hanze hazaba ibyo ntavuze kubw'umutekano wanjye. Nsoma Yohana 9:35 nsanga uwo basunikiye hanze. Yego, nsanga dushobora kubaho, aleluya, mu buzima twikururiye cyangwa tukaba mu buzima Imana iremye, tukaba tutararenganya Imana. Rero ngeze mu gitabo cy'Imana, aleluya, nsanga umuntu Imana yahaye ubuzima imuha izina ryo kuba umwana mwiza, ariko we abikirara, ata ubuzima buryoshye, ajya mu buzima bwo hanze, asigara arifuza guhazwa n'iby'ingurube zisigaje. Iro mwicaranye ngo kandi wabo bari kurya. Ntabwo yazize iwabo, yazize kumena urugo. Iyo aguma iwabo ntaba yarifuje iby'ingurube. Mwanyemerera tukaguma mu rugo, abasohotse mwihangane, ibyo hanze mwabyumvishe. Niyo mwasenga amasengesho 900, gusengera uwamenye urugo biragoye. Kuki Imana yubatse urwo rugo? Ni ukugira ngo ibarindire mu rugo. Urugo ni iki? Ni protection, ni uruzitiro ruzitira ibyinjira aho biboneye. Urugo rugira irembo rero, haleluya. Noneho ariko haleluya, muyimera icyubahiro mwuka byara. Tugira abantu, ikibazo si Imana, ikibazo n'umuntu. Niho murabyumva neza. Iyo izi ibyo yibwiriza kugirira ni byiza si bibi. Ikiri kugwana nacyo ngiki, kwishaka kurindira abantu mu rugo bakamena urugo, irabasanga no hanze. Uravuga uti nubwo ageze hanze yigeze asenga menshi, ndaho yarusha nyina wa Yesu. Ariko nawe baravuze ngo niba atinjiye nareka amateraniro akomeze, bazamuganiza nyuma. Mwemuretse igihe ni gito. Biro mwicaranye ngo ntizagusanga hanze, kandi yarakubakiye urugo. Mugume muri nge nanjye mbe muri mwe munsaba icyo mushaka. Haleluya. Amina. Ijambo rivuze ko hari ibyo kurya by'abari mu rugo, hakaba n'ibyo kurya by'abari hanze. Wishaka ibyo mu rugo kandi uri hanze. Hanze hazaba kandi bazarya ibyo. Kandi hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubesha kandi bakabikora. Ntabwo rero wabashira y'ifiriti ntambwe ry'ifiriti, ahubwo ifiriti iri mu rugo, ibirutsi bikaba hanze. Mumbabarire nyavuge neruye, niho murumva icyo nshaka kubaganiza. Naba mpombye kuko navunitse muraho, ariko haleluya. Wija hanze ngo ubwire Yesu ngo sohoka tuvugane, injira muvugana ari mu nzu ye. Amasengesho mufite ni menshi, ariko gusengera banze kwinjira bizabagora. Umuntu atamena urugo agatakorari ukamusangisha imigisha iyo yangariye. N'umwana w'ikirara baravuze ngo taha, ariko yisubiyemo aribwira ati mu rugo iwacu kwa data bararya, ngo ariko agarutse bamubagira iki? Umuti urabonetse rero, kugaruka bahita bakubagira,
uguma hanze ukomeza kwifuza iby'ingurube zishigaje. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Muhari mwavuga ngo amen. Ku bwa Nowa, ariko haleluya. Imana yaravuze ngo nibabaze inkuge, irangije ababaje binjiramo. Nta masengesho wabona yo gusengera abari hanze y'inkuge, ahubwo uzagwa ruhabwe. Mubwire yinjire mu nkuge, arabona umutekano, amahoro. Nta mahoro ari hanze, amahoro ari mu rugo kwa data. Uvuga bikaba yategeka bigakora, avuze ibiri hanze n'ibiri mu rugo. Nubwo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka agize ute avuga. Yabwiye mu Karoti ngo ndagutabaye, ariko nureba inyuma urahazwa n'iby'inyuma. Mwirenganya Imana nta kwitagize. Yari yakreye Eden, iyishiramo Adamu na Eva. Iyo badasohoka ngo baganire n'inzoka, n'ubu baba bakirimo. Rero mwireba umuntu wikuye mu Eden ngo mumuririre, umubwire ngo rarararara, iyo rarararara apfa kuba yavuye mu rugo. Nagaruka umuti nukugaruka mu rugo. Ashaka aba yarakijijwe ku ngoma ya Gahindiro, ashaka yaba yarabyaye Yesu ariko akabariza hanze. Ashaka ngo bene se wa Yesu, ashaka bari umukurikira ubwa kabiri. Natinjira ntazajya ibyo mu nzu y'Imana, asaba kwinjira. Niyo mpamvu Kristo muraho, ariko haleluya. Bene abinyuma haleluya. Umuti nukwinjira ukarya ibyo, wasohoka hanze ukarya ibyahe. Gahunda niyo. Nta kirusha ukuntu yari yasutse amavuta kuri Sawuli. Arega dufite abantu aba batatu. Dufite abavukiye hanze bakiri hanze. Dufite abigeze mw'uru rugo ariko bamena urugo. Dufite n'abatarashakaga kuruvamo ariko babasunikira hanze. Hari n'igihe uba ushaka kurugumamo ariko bene so bakagutaza bakaguta hanze. Nta mpuhwe bagusunikirayo, unagomba gushakisha Yesu akarugusubizamo. Ashaka abari misiyoneri wagusunikiye hanze. Nutinjira ntabwo Yesu azagushakisha ibyo kurya hanze. Nimubishobora mumvugire ngo amen. Ifite umugambi wo kugaburira abari mu rugo. Urugo rw'Imana rurora runyegereye, arumbishuriye bitu. Yigeze muhari mwamvugira ngo amen. Arashaka ko winjira mu rugo. Have sigaho. Ngo urasengera Sawuli, arurimo, arwigaragambijemo. Iravuga ngo nicujije icyatumye mushira mu rugo rwanjye. Ngitangira kuja yohereza umwuka mubi akava mu ijuru akaja kwangaza Sawuli. Azize iki? Kumena urugo. Nimubeho ndawe mbujije. Amwakire kubaho, nta kizatuma mutabaho, ahubwo ibintu nibide. Uzabaho uri hanze, undabeho ari mu rugo. Igitandukanye seranuriture nicyo kurya. Ikiryo kiri mu nzu ntabwo ari cyo kiri hanze. Gomba kunze mwamvugira ngo amen. Ariko haleluya. Biro mwisharanye ngo twinjire naho ibyo hanze ni ibyo barya. Hanze ni igipfunsi, hanze nta morali, hanze ni umuyaga. Utabona aya makara ari hano ukagira ngo no hanze arahari. Ubu hanze nabonye ari amabuye. Ntabwo umuntu uri gusitara rero arenga Imana aba yaje hano. Iyo yinjira hano haba hari. Kambaganize mfite ikinyabupfura ko data wa twese yakuntumyeho ngo wimutukaniweho wisohoye wikuye ku kiryo. Nta nyanga Rwanda irira muri Simba, irira mu mashyamba. Nta nyanga Rwanda ija muri Kongo
komve wabirira urira mu mwobo kuko wamenye igihugu. Garuka mu gihugu yiriremo. Ibintu ni bibiri, ntabwo ibuze uko wabaho, ahubwo ubuzima bw'abari hanze nubwo rata, nubwo bwo guhinarara, ariko mu rugo haravuze ngo abari mu rugo bazarambika ibiganza ku barwayi, bapfa kuba bari mu rugo. Niba ari ikintu cyica barihe, mumvugire ngo barihe, bari mu rugo, ntacyo kizabatwara. Bazavuga indimi nshya kuko bari mu rugo. Ils se trouvent dans la maison, bari mu rugo rw'Imana. Bagomba kurya ibiryo by'Imana. Utihagamo guseka, ntiwasekera hanze, hari umuyaga hanze, hari inkoni. Umunezero uba mu nzu y'Imana, niwe mahoro yacu. Ishami ryose ritera barigira uti, bakarijugunya rikagira uti, rikatwikwa. Nimushake mushireho na wiki ya 16 abari hanze batemeye kwinjira. Nta masengesho yarengeye abo ku bwa Nowa banze kwinjira mu nkuge. Baba barasenza nayo ku bwa Gahindiro. Kala puritombe bagomba kunyagirwa. Nta kuzana impuhwe ngo anyagiwe ahetse. Yajagaye iyarugumamo. Nta bantu bamfashije kuguma mw'uru rugo. Umuti icyambere ni ukuguma mw'uru rugo. Bagusunika ukanga, bakwanga nawe kavuga uti nge ndi umukristo. Bati ko bakwanze uti cyo ni ikintu gihumuriza umutima. Haleluya, haleluya. Ijambo umena urugo, inzoka izagira ite? C'est-à-dire ko inzoka ziri hanze. Itegeko ry'Imana rirakubwiye ngo injira mu rugo urebe ngo urarya. Aha mu rugo haryoha kubi. Uzi ko iyo uri mu rugo umara n'iminsi 3 utarya, ariko bakabona uri kubyina. Uyirije kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, bagasanga uri kuvuga tuzabanana, ariko hanze n'amasaha 4 uri kugwana ngo nta cyayibate. Hanze ni habi. Ibyumweru bitagatifu ni mushaka mu bitagatifuza, ari hanze inzoka zizana murya. Muraho, haleluya. Twinjire tuyishakire. Wizana ikene wawe ngo wazanye amakaro, warayazanye urasohoka, igusange hanze se. Yishurizaho wayazanye ngo wigeze ugura ibyuma bya korali bimaruje. Ubu urasohotse ije kugucurangira hanze se. Wabiryagaho utaranywa muri ture n'imifuki n'ibisindisha. Kijya gihe cyera uvuga uti yandutiye byeri na za mitsingi barata. Usohotse urazinywa, igusange yose, igusigira amavuta muri hoteli wazinywe wazandakaje. Ngaho kamvuge nitwaze. Ijuru ryakuntumyeho ngo ibyo ushaka byose utangirire mu kwinjira mu rugo. Biri mu rugo. Naririmbye imyaka 30 ngo akazi kambuza kajeho. Akazi gahagarika impano ntikabaho, ahubwo karazongera iyo waturaga binutura 80 kuko amavuta yahuye n'amafaranga. Nta mavuta yanga amafaranga, ahubwo amavuta arasunikwa ka. Ni mu bishobora uganiza uwo muri kumwe ngo kanyarira ijana kizabonwa. Fa kuburi hanze uzavayo usomane bagutera inda ukimanuka umusozi, kuko ntabwo uri mu rugo. Uburinzi buri mu rugo. Sécurité spirituelle, uburinzi bw'umwuka wera buboneka mu rugo. Have widutera ku byacu. Nigeze mbona muraho, ariko haleluya.
mwigera mubona inkoko iri mu rugo ikavuga ngo mwoze amasahane? Abana barya ikavuga ngo nanjye mumpe ku isiniya? Iravuga iti mwe muri abana, twe turi inkoko, turatoragura hano. Ari wabona imbwa iri kuvuga ngo mumfungurire fanta? Izi biyigenewe irabizi, iriyizi. Iyo irimenya iravuga iti aka gafanta ni akaba Bishop, naho twe dutega. Wari wumva imbwa ivuze ngo amagufa, ngo inyama ni amagufa? Reka da, ifata ko wasizeho kavuga iti ibyacu ndabizi nibi. Hari ibiryo by'abanyamwuka, hari ibiryo by'abana barugumyemo, hari ibiryo by'abana bima bakundwa. Turi abana b'Imana, uko tuzasa bikurereka, ariko tuzasa muvuge ko abaki baza siko bizagira ute nibanyura mu gikombe cyitwa bazagihindura, kuko nyirurugo nzakugenda ahataringana. Inzugi icyo nyikundira imenya abari mu rugo, ikiganiro n'abari mu rugo, utuvuta ituzana mu rugo. Iyo itubuye imikati ni mu rugo, nabicaye 50. Mura rero yigeze igaburira Elisa ikajirima Gehazi, kandi bari kumwe. Utagira ngo nubwo wateranye, ntabwo mu rugo ndi kuvuga ari hano mu rusengero, kuko na Yuda nimwe yabaga. Ndavuga mu rugo mu Mana, kwa Mana. Yuda ntiyari yaje, mwe murarenganya Imana ngo idufashe nabi. Imana ntiyari yamugiriye neza, ikamuha n'agapeti iti ngaho jura bika nuru rumiya mwana, ifaranga ribi wawe yahamaze kabiri se. Iro mwisharanye ngo abarasohotse, aja gushaka iki? Aja hanze, akazi ko kubika kamugwa nabi. Ntago muri kubyumva. Vashiti ntabwo yari umwamikazi muri aho torero ry'Imana ngo baho urihese. Igaruka zababwira baho nyine ishaka ko tubaho mu nzu yayo, mu rugo rwayo, hari ukubaho mu gasozi. None se ubu Satani ntiriho? None iriho neza. Abadayimoni ntibariho? None barasetse. Kubw'ububabare bwanyu bukabije rwose, baravuga ngo tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yawe. Nimubishobora mumvugire ngo tubeho mu rugo rw'Imana, tubeho ariko turi mu rugo rw'Imana, turya ibyo mu rugo. Vashiti ntiyariho neza, atindamo se. Iravuze tumva uko mvuga nyina ubu mwana kazi asorusi ryoherwa, arutindamo. Iro mwisharanye ngo umunsi umwe barasohotse, ngo njye simvugirwamo. Iro mwisharanye ngo aho wavuye hari abandi. Ako gaprase akikavamo, Esther aravuga ati njye ndagakunda cyane. Yokipa ko kanya. Hari uwigeze aburana, hari uwigeze arega ngo bankuye mu rugo. Yaramubwiye ngo icyo warusohokeyemo reka umwana ruryoheremo. Uru ntabwo ari urugo rwo gusambaniramo. Shaka gusambana urasohoka, agasigara abana bavuga ngo yanyishuriye yanjye. Ushaka gusomana kadiraki, hagasigara abana bavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda.
iyo bagusunikiye hanze ukagenda hasigaramo abana bavuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo kwirigura byimbye amatama ngo baransunitse igenda. Hari abana barusigayemo bavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umwami ndamaho. Data arashaka kubaha imbaraga zibagumisha mu rugo. Iyo wagiye ugataha kano kanya, taha mutahuke. Itangazo mwese mutahuke muje mu rugo kwa data barahishije, kandi uzabibwirwa n'umwana mwicaranye ari mu rugo yarurayemo. Muririmbane muri korari wumva ati utari kubusimbuka iki ni ikiryo yarayemo kimugeze kuri roho. Ntaho mwaraye hamwe, mureke ntaho mwaraye hamwe, yarurayemo. Arugeramo saa 8 saa 9 rupfukamamo nayo biramanutse. Tumva uko mvuganye na ndaguha amateraniro meza. Uwaraye hanze rero abagiye naraye no nataha saa 9 ngahura n'indaya nazo bikuvuga ati bite se man, ntabwo twavugamwe. Banaraye kwivuta rya kaki, nawe yaraye kwivuta ry'ibihwagari, ntabwo byahuza. Rero mwirenganye Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yabuza bisiga bari gushaka kwisigira hanze. Bene se wa Yesu bashaka ngo dusigire hanze. Uzi umuntu uzana amavuta hano akavuga ngo ngewe nshaka hanze. Batinjira se tuzi ko muziranye ngo oya nsigira hanze, nyuzuriza umwuka hanze. Ngaho abahari bumva babaho ariko bari mu rugo rw'Imana, bayihereza icyubahiro iyo Mana. Tugaruke mu rugo. Intego mwana wa mama Cyprien wasenga 900 ugasengera umuntu uri hanze, ntabwira bimushira hanze ibyacu. Hari umwana wavuze ngo nzahagarara maze nsohoke se, maze ndindire numva icyo. Detasi yagone mayi Uwiteka uvuga bikaba. Afite amadepo n'amadepo yo guha abana bari mu rugo, ariko hanze woya umena urugo inzoka isamurya. Uramusengera ngo ibuye ryamuhirimye, we ni uri kurihirika. Urasengera Hamani ngo igiti bakimumanitseho, si we wagishinze se. Umuntu hari kucyo yashinze nawe ukarira. Ucukura urwo bazagira ute? Urahura na bene se wa Yosefu bagiye gufunguza ukarira ngo inzara irabishe. Bamujugunyiraga iki? Bamuhigiraga iki? Sibo barushukuye se? Siko mutari kunsubiza. Urahura na Yuda yimanitse ngo arimanitse, siwe wabigiyemo se? Siko mutari kunsubiza. Kambegere tuvuga. Umfa uhirika ibuye rizagera epfo, ryongere rigira ute? Rimugarukire. Reka imigambi mibi. Igiti yibarije nicyo bamumanitseho, amanirwe n'inama y'igiri. Urabona ubutu yaragiye akuramo inda, asigara agenda nguri gutera koroneri, nguri kumusengera ngo imutereho inyama. Si we warwicukuriye se? Arushukura wari uhari se? Nimubishobora mumvugira ngo Imana itugarure. Nimwakire kubaho mu nzu y'Imana, mubeho muri mu rugo rw'Imana, mubeho muri korari, mubeho muri mu kidiyakoni, mubeho muri mu mavuta, mubeho muri mu bikari by'Imana, mubeho muri mu kwaha kw'Imana, mubeho muri mu mababa y'Imana, mubeho muri mu gituza cy'Imana. Turi ku mugongo w'Imana, mubeho muri ku mugongo. Urakoze Yesu. Aricyo nifuza. Dufite abantu benshi
ibyo kuvuga karengane iriho kandi izahoraho, ariko irabakeneye mu rugo. Itangazo irabakeneye mu rugo, ngo mbayeho, ngo mvuye, ngo hariya. Uvuyeyo utarataye umurimo, ngo murebe Imana yanteyeho, yaguteyeho, ariko nawe uyiteraho ibiraka uyisudira. Ni Imana igushaka, ntabwo ari we ishaka ibyawe gusa, ahubwo nawe iragushaka. Yakubuze mu rugo. Muraho, aleluya. Hari igihe Mose yigiriye mu rugo rw'Imana, atindayo, akaba yabanaga n'uduhungu tutazi mu rugo. Bahita barema ikigirwamana, kuko uba mu rugo rw'Imana yabuze. Ijuru rikeneye abadamu ko bataha bakagaruka mu rugo. Ngo urabasabira amahoro hanze se, ariko kukimusetsa wewe urakatishirije umuntu utike Nyabugogo aba Kampala, mubwira hunguke bikatisha hano. Ubwo se urumva wamurenganya? Siko mutari kunsubiza. Urankatishirije itike y'indege ndi Gishwati, iragwa he? Kwigwa i Kanombe nkaba ndi muri Gishwati, iragwa igatindori se? Manzu nkure Gishwati mbone ndege indege. Muraho, muri make ntabwo yakwimye, ahubwo yakubuze mu rugo, none iragushaka imuhira. Igitabo cyo kubara, ntabwo uzize ibibazo ufite, uzize aho ubigiriye. Wagira ngo baguhiga uri mu rugo rw'Imana, urebe ngo irarwana. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Ntaho uzize intambara bakurosheho, bazikurosheho ari kuri hanze. Ubura kirengera rero, uje pfo umena urugo, uhasanga inzoka, uje naho uhasanga indi, urabyinagira. Uje hasi uti ndahunze, bahagusanga. Urira bahagusanga. Ariko ntabwo uri mu mababa y'Imana ngo ivuge itumva uko mvuganye nawe, nzakubundikira. Uyinyumva nabi, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Taha mu rugo, have wirenganya Imana. Taha mu rugo, kambaganize mu kinyabupfura. Taha mu rugo, pana kuririmba ugataha Kadirake. Taha uririmbira. Apana mwari mura ngo umutwe wigabye kabiri, uzasengerwa n'abanyamavuta, usengerwe n'abanyamasabune, ubwo mutwe wo kuzananirwa kwigaba kabiri. Abo muri Surifo, abo muri Cyarwa, ab'inkorano baguhozaho ibiganza, wamesa rumwe. Siko mutansubiza. Ugomba gutaha awundi muti. Iyo dusomye mu Kubara 22 murongo wa 33, dusoma abana bari mu rugo, ngo Baraki agura, ngaravuga ngo barana abanyamugisha muje kubamvumira. Iyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo uzize n'abakuvuma be, uzize aho bakuvumira. Agiye kubavuma asanga Imana ibabundarayemo, ngo iri hagati yabo, ngo ibwira Abisirayeli. Umva ikintu nkundira data maze tugase. Iyo uri mu rugo hari ibintu bitanu ikora, ntabwo ari ibyo gusa, ariko icyambere ibikurusha imbaraga, ibirwanya bitarakugeraho. Mwana wa mama Sipuri yubyumva, yitegereza Abisirayeli, iravuga ngo reka mbabwire mwa Abisirayeli, imivumo ba Baramu bazanye n'imivumo ba Baraki bazanye, wayibarekuriramo. Inyatsi zabica, nta n'uwagira igikwasi, nta n'uwagira urushinge. Ngiye kumukubita mudihire mu nzira atarabageraho, ngo ibihagurukije marayika. Haleluya. Ariko haleluya, haleluya. Ihagurutsa nde? Ngo jya guhura na bariya bapfumu. Uzimani kurebera, irabahagurutsa. Ihangano nsange ha, Mwama dufashe kandi tugire neza. Ihangano nsange ngiravuga ngo Abisi ndayikunda iyo uri mu rugo. Imibabaro yanjye yose niko ayizi. Ngo yohereza marayika, ngo wowe genda nuhura na Baramu ari ku ndogobe, uhagarara wuzura inzira, abura aho anyura atagera mu Bisirayeli. Batuje bameze nk'amwe, iramubyigira. Marayika iraza iravuga ngo ugiye he?
aravuga ngo ngiye kuvuma abisirayeli, imusosoramwe imivumo yose. aravuga ngo shira hasi buriya bwoko bwanjye ntawe ubuvuma. baragapfa badahetse ibisosoramo, batabyaye ibisosoramo, ibisosoramo ugiye kubavuma batikamiye n'ayimbwa ibisosoramo, baragahetama ibivanamo, baragahomba, barakadenesha, barakaterezwa cyamunara, byose bimusosoramo. Biravuga ngo ngaye batahageze n'ukuri kwima. Igihe irangije iti ngaho komeza agenda. Ageze hano ati murakabyara, murakororoka, murakagwira, murakuzura isi. Bikozwe n'Imana. Buretse bari mu rugo. Biro mwisharanye ngo bari mu rugo. Ntabwo bari barangaye. Ntabwo bavumika. Ngo arongera araza aravuga ati dukora ibicaniro usubire y'ubwa kabiri. Ngiravuga ngo imivumo yari isigaye. Turimo turagenda nayo nyigusosoye mu kanwa. Ntubakubitisha inkuba, ntubateza amahembe, ntubateze rubaga impande, ntubateze ikibabe bataraga. Ibi umusosora miti ngaho genda ubavugisha ati murakabaho. Nimwakire kubaho kutagira za rubaga impande n'imyaku n'imikasiro. Komba kunze mwamvugira ngo amen. Vuga ngo badahari, ibikora badahari. Araza ubwa gatatu. Ariko uyu mwanzi ntabwo wasenze make, aza rimwe, akaza kabiri, akaza na gatatu, asanga ya mandi irinze urugo, ya yindi irinze urugo. Iramubwira tugiye ngo nsubiye y'ubwa gatatu. Iramubwira ngo icyura bateza nta kindi, ni baragapfana diplome, baragapfana perimi, baragapfana university, baragapfana masters, mbigusosoyemo byose ahubwo zikore. Ngo abaraje ati murakabaho diplome zikora, murakabaho masters zigukora, murakabaho perimi zikora, murakabaho za butike zunguka. Abantu bahari mumvugire ngo amen. Ikura imivumo mu kanwa ka Balamu, isiramwo iki imigisha. Iyo uri mu rugo, iyo uri mu rugo, isosora imivumo mu kanwa k'abaguteye. Impamvu turiho, hari imivumo yasosoye mu kanwa k'abatuvu. Impamvu uriho buriya barabivuga ikaga. Kuri mu rugo nta muvumo uzabaho ukundi, nta muvumo ugera mu rugo rw'Imana. Aha ni mu rugo, nta hinarara, nta mikasiro, nta nyatsi, nta mya. Tegeko ka kabiri haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose izagira ute, izakuzaho ikugeraho. Ngo Baraki aravuga ati aka gatatu kose nta numwe uhinaraye. Ngo Balamu aravuga ati banari bazima, nta numwe uvuye mu ijisho. Ngo Balamu aravuga ati ntabwo biri kubafataho, se nta numwe umenaguritse umutwe. Avuga ngo nta umenutse umutwe kuko ndabarebye, nsanga Imana ibarimo. Navuma nde, navuma nde Uwimana. Ngiro mwicaranye ngo akira ubuzima batavuma, akira ubuzima batavuma. Ko niko tugiye gusengera Imana. Akira ubuzima badateza amahembe, akira ubuzima badasoma, akira ubuzima badakasira. Abumva bishoboka bahaguruke batere haleluya. Hari ubuzima, hari ubuzima mu rugo, hari ubuzima mushumba we, hari ubuzima, hari ubuzima badahinarika, hari ubuzima badakasira, hari ubuzima Balamu adashobora, hari ubuzima, hari ubuzima bunyura mu mazi ntibushe, hari ubuzima buca mu muriro ntibushe, hari ubuzima bavuma ntibwemere. Kwicarira dosika de basi yakone mafia. Hari ubuzima bagambanira bikabakoraho, hari ubuzima
bataramburuza, hari ubuzima badahinarika, hari ubuzima badakasira, hari ubuzima we batamenagura umutwe, hari ubuzima mbwira uwo mwisharanye ngo akira ubuzima badakasira, akira ubuzima bwo mu rugo rw'Imana, ubuzima bwo mu rugo rw'Imana. hari ubuzima ndi kumva Imana, hari ubuzima batazingira ingata, hari ubuzima badapfundikanyasha, hari ubuzima badatereza amahembe, ubuzima bwo mu rugo rw'Imana. Hari ubuzima badaca imigongo, hari ubuzima hari ubuzima bagambanira bagaherayo, hari ubuzima Dawidi yari afite wamukura ku mwanya ukabizira, hari ubuzima Elisa yari afite wamutuka idubu zikakurya, hari ubuzima nimubishobora mumvugira ngo amen, hari ubuzima. Ubwo nibwo ishaka kubaha ubuzima bufite ubudahangarwa, ubuzima badashira mu ziko ngo bushi, umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Hari ubuzima badakasirira muri butiki, byabishiramo ntibigire icyo bigutwara. Hari ubuzima bubyara bumaze 90 bwa hano hakujya ku mukobwa wacu witwa Sara, bazi ngo azapfa adahetse, babona arasetse afite 90. hari ubuzima hari ubuzima badacukurira urwobo rw'intare wamushiramo zikamusomagura kuko ari kumwe ni. Hari ubuzima badacanira umuriro, hari ubuzima budatinya igikombe cyitwa baka bwakigeramo bukagihindura amasoko. Ubwo nibwo Imana ishaka kubaha. Imana ishaka kubaha ubuzima bureba ibyo abandi batareba. Bikumva Imana ishaka kubaha ubuzima burambika ibiganza ku barwayi bakagira ute bagakira. Ukinga ntiyagira ugira ute, arashaka kuguha ubuzima. Icyo uhambiye mu isi no mu ijuru kikagira ute kigaha. Hari ubuzima Imana ishaka ko yari afite ubuzima Imana yamuhaye Pawulo. Yanyura n'ahandi igicucucucu cye abantu barwaye kababwira ngo igicucucucu kirakora harakira. N'ubuzima bwageze no mu gicucucucu weho zipriye tagira ngo n'ubuzima bupfuye kuba. N'ubuzima buba no mu macandwe, wakora mu macandwe wayakorera kumujisha akareba. N'ubuzima bwambukiranya mu byo ufite, washira n'umunyu mu mazi amazi agahumanuka. Imana ifite ubuzima ishaka kuba. Ntabwo ari ubuzima bwo kuba n'umurozi ngo wiruke ngo atamfata ngo atuye he ngo Kimisagara ngo none nturehe ngo Kacyiru ngo ko yaje ngo waje Kimirongo. N'ubuzima babizana bigafata ubusa. N'ubuzima sha ubabanaho, n'ubuzima ubakurana ukabyara uwa mbere badashaka, ukabyara uwa kabiri badashaka, ukabyara uwa gatatu badashaka. Muri Yesu tubayeho kandi tuzabaho. Ntabwo ari ubuzima wanga ngo bari kungwanya ngo ntaba umwami ngo njehe ngo waje ku Kinamba ngo ko naho bahageze. N'ubuzima nk'ubwa Dawidi ugwanya na iso akakurwanya ukanaba umwami, Shama akakurwanya ukaba umwami, Aminadabu akakurwanya ukanaba umwami, Eliya agahaguruka ukanaba umwami, Iso akaguhisha mu ishamba ukanaba iki umwami. N'ubuzima, n'ubuzima batimba icyo umwami yavuze. N'ubuzima nzogera ku cyo kuko Imana atari umuntu ngibesha. Yazanye ubuzima ureba ibyo abandi batareba.
burusha ibiro. Ntabwo ari ubuzima bukubita buruta gusa, ni ubuzima ukubita n'ibigusumba. ubwo nibwo Imana yari yahaye Dawidi ikintu kiraza ngo kimurusha uburebure, aravuga ngo mfite ubuzima. Goliyati aravuga ngo ngurusha uburebure, ngurusha amakime, ngurusha amatayi, amapinyezeho. Dawidi aravuga ngo naye ngurusha ubuzima buri mu Imana. N'ubuzima bukubita 16. aha ndafashijwe none. N'ubuzima bagushira hagati y'abantu 16 ngo mu murebe udasohoka kubw'amavuta kuriho. Uri nka Petero, bakaryama ngo ugende bafite intwaro, ari nta kindi ufite, ari ubuzima bwo mu Mana. Tuzasubira, Imana ibampera ubwo buzima. Bagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira. Yaba mfite amababa we, bangurutse nkagera nkabisiba. N'ubuzima sha, ibikeri biza bikamenya aho utuye, bikavuga ngo ntimubajyemo, bafite Imana. N'ubuzima amaraso aza ugasiga ku muryango ntihagire ikinjira mu rugo. Lavi, ubuzima bwo mu Mana utuma uri mu nzu y'imbohe ukerekwa ibyo umwami yarose kandi mutahuye. N'ubuzima bubwira atabita ngo urapfa, ibyo wihaye ngo uri gupfa. Nibwo Petero yabagamo asanga bamaze guhamba, abwira atabita ngo haguruka utahiwe wari ugiye. Aravuga ngo tse, n'ubuzima cyapa, n'ubuzima Pawulo yabwirije igisore kiri gusinzira kikubita hasi. Abantu baragenda bati tubwire nyobozi ko gipfuye. Araza aravuga turi gupfura jahe ntuzi ko banja. Baje basanga kiri guhimbaza Imana kiti tuzabana nawe Imana. Batuupfuye ari hehe, ataramunevuye. Pawulo ahita mukubita ikiga. N'ubuzima buzura bapfuye butagize. uzuke mwakira ubuzima bwo muri. N'ubuzima buririmba bwa burayi, wa burayi kumva indirimbo ziratobotse. Mwetu wajabu nta nisamaki wariye ndakaburubuka. N'ubuzima bufashwa butagira vewiti, kavuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo bwisha yagishire yabyeta yose. N'ubuzima uni ku mutwe wawe dusenga Imana ikumpere kubwo buzima. Ari ubuzima bushya etafika de God elasifa kia de mesia konema dutufe kida bekasi ya gonemasia. Ubuzima bwa gishumba buragira, ubuzima bwa kiririmbwi bwa kidiyakoni, ubuzima bwa gihanuzi buhagarika imvura ntigwe. Ubuzima esika de bosiyako nafika deko ikimana ikoze sofika de irinjiza abo basunikiye hanze, fika yinjiza bamenye urugo, etafika desi yinjiza batarataha mu rugo. Piki desi kade bosiya nyeganyeza urumva Imana iri kumwe na irinjiye ngo mutahane. Ndasaba bigeze bakizwa bakagwa bahaguruke bakira ubuzima bwo mu rugo. Abigeze bakizwa bakagwa bahagarara aho bari bakira ubuzima bwo mu rugo. Urabyiyumvamo, haguruka wakira ubuzima bwo mu rugo. Ndasaba batarabatizwa mu mazi menshi bahaguruke bakira ubuzima bwo mu rugo. Ufite isoni ntahaguruke, uwishimiye kuva hanze ahaguruke. Urakoze kuhagurutse. Yewe waririmba gukagwa we injira mu rugo. Uyu mugoroba nuwo kwi defika desia urasangira nabo defeke de masiago karame mwaha. Urakoze gitare, urakoze gitanga. Ni bande bemeye kugaruka mu rugo rw'Imana? Imana ifite ikaramu iri kwandika. Abubaha Imana barateranaga. Zefika ufite isoni ntahaguruke. Nuwumva yagaruka mu rugo atera intambwe ze hano muri aya mavuta
tera intambwe utambuke. Ufite isoni ntaze, haza umuntu wamwaza Satani, tambuka uri kuza cyane. Nawe usigaye wicaye tambuka. Ufite isoni ntaze, tarabatizwa mu mazi menshi natambuke. Tugarutse mu rugo, tugarutse mu rugo, tugarutse mu rugo. Abari baraguye batambuke. Babereke aho bahaguruka. Vayo mada, hari icyakujanye hanze ikugarutseho cyane. Abafashijwe bavuge ngo amen. Yimpera icyubahiro Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Wigeze aririmba akagwaza aveyo vayo 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 vayo. Ninginga umushumba bamumpere mikrofone ahamagara Imana ayibwire ngo ababavuye hanze bari tafika de zen etrade fika de kosiabon. Hamagara Imana yinjiza aba bantu mu rugo. Aisua kuwa senga Imana titafika do. Bombereka amaso yawe bagusengera. Ujye ibyo mu rugo rw'Imana. Desifakiado. Ntubusigaye kandi uri hanze. Ntube usigaye. Niba utashobora kugera ino uhagarare mu mwanya wawe ari kuvuge ngo nabaga hanze none mbyinjiye. Urakoze cyane mushumbi hamagarira Imana. Mupfukame Imana iripate fakiado sirimango. Lokita pikadesi. Sika. Yego. Karame. Yego. Ubuzima bwo mu rugo. Ubuzima bw'imuhira. Ubuzima bwo kwa data. Shimwa. Ndikukumva. Data wa twese bavuye hanze binjiye muri wowe. Twibutse igihe umwana w'ikirara yaratashe gwerategereje mu bihe bye bibi byo mu mutima aravuga atari ko iwacu wakwaka ibyanjye agenda yigendera ko ariho zabaho neza. Yego. Naramenenga naragenda. Yego. Abanye mu buzima bubi bageraho kwifuzwa n'ibyashigaje n'ingurube. Pika. Igihe yamaze tefire ngo aza kwisubiramo nk'uko iri jambo ryawe ritugwiye. Yisubiraho. Ngo aravuga atari ko mu rugo kwa data bararya bagasigaza. Yego. Njyewe ndasangira n'ingurube kubera iki? Pa data. Ngo afata icyemezo. Efarikasima aragaruka. Tikis. Bararya bagasigaza. Afata icyemezo. Aragaruka. Turagushimiye ngumubanye kwa mu rugo barya kandi bagasigaza. Yego. Mu rugo barambara neza. Mu rugo nta mivumo nta mikasi. Mu rugo mu rugo nta kwimuka abarozi ahubwo batwimuka. Mu rugo aho ni mu rugo. Umubagira ikimasa. Ayi data wa twese. Sefika de umunyembabazi. Lakis. Ngumubanya hingutse. Umubagira. Avuga ngo ni mubage. Ni mubage aratashe. Aba bantu batashe. Ubabagira. Turagushimiye. Aba. Ko ari wowe ufite imbabazi. Yeson. Zirutiza abantu. Ntabwo umeze nk'abantu. Nta muntu wamenengana ngo agende yayibye nagaruka mu bantu bamubagire. Ahubwo agarutse bakimubona induru zavuga atabafite amashakoshi muyafate. Imiryango muyikinge kuko cya gisambo kiraje. Ariko uravuga ngo kigarutse mu rugo imiryango irangare. Uwari warabuze arabonetse. Uwari warazimiye aragarutse mu rugo. Turagushimiye ko mu rugo hari imbabazi nyinshi. Ufite imfizi bazimiye. Ufite ibyo kubagira abagarutse mu rugo. Ngaba bene data ngaba bashiki ba Sari mango ne faria kina mango. Bemere wakire.
ibyo babayemo Nzagukorera. byose mu minsi bamaze nzagukorera uri siba mwiza amazina yabo mu gitabo cy'urupfu ubandike mu yandike gitabo mu gitabo cy'ubugingo binjiye mu rugo uhereye none babe mu rugo ntibongere gusohoka kandi ijambo ryawe ryarambwiye izawe ziri mu rugo ngo zumve ijwi ryawe Yego. nawe ngo ukamenya ijwi ryawe Intama tukomeye zawe. mu mashyi kubwo abagarutse mu rugo kandi bakiriye ubuzima bongeye Asante. kubaho ko Dosha. bagarutse mu rugo Dosare. cyubahiro kibi cyawe Mu izina mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. umushumba akiri hano mwese muhaguruke dusenga Imana ibaremere ubuzima ihangane uhagarare mu mwanya wawe hereza Imana icyubahiro ko ibasha kurema ubuzima ikuremera ubuzima abo turi kumwe mw'uwo mwuka bavuge ngo amen ntabwo mbumva neza ongera uvuge ngo amen harabura gato zamura uvuge ngo amen imba nsenze sindimo nkumva manza wizere ko ibasha kurema ubundi buzima yaburema ntiyaburema abizera ko yaburema bavuge ngo amen yaburema ugakandagira inzoka yaburema wajya ikintu cyica ntikigire icyo kigutwara ni ukuri yaburema ibiguhiga bigafata ubusa uyu mwanya yaburema kandi ngingo umushumba duhamagara Imana ivuga bikaba buri wese ataha n'ubwo imuremeye data wa twese uri mu ijuru Mana ire mu buzima kandi bukaboneka ure mu buzima kenimasi ya tefaki udakoresheje izindi nama ngo ubaze abantu Zerifakio. bashaka ko babaho latipaki da pesa na ngone umugambi wawe wonyine ure mu buzima abantu bakabaho turambiwe ubuzima busabiriza turambiwe ubuzima bahinarika hari ubuzima turambiwe gujyana Ezekeri ngo uramubwira ngo Ezekeri we yego iki kibaye urakibona ati ndakibona Yego. ibyo ubona ni iki ni amagufa Yego, none yego. se amagufwa ameze atarumye Ye- none ye- se yabaho. ngo uwite ni ubizi Kafika uravuga ngo aya magufa yagarura ubuzima ayiwe we yo ufata umuntu wanutse umuremera ubuzima ufata Lazaro yanutse urongera uramurema uramunetuwaya uramwuhagira ikintu uko kirashira afata ubundi buzima haleluya uramubwira ngo buzima. noneho Ezekeri we yego ngo hanurira aya magufa yabwire ngo mbere ya byose niba ari amagufwa yumye yego banzu yabwire azeho inyama ngo inyama ziraza urayahanurire azemo imitsi imitsi iraza ay fine tikidebo oh haleluya uyashiraho oh umwuka haleluya oh haleluya ngo none se hamaze kujyaho inyama n'imitsi urabona bimeze biti ngo ndabona ari ibintu ngo by'imirambo gusa Imirambo okay iyo mirambo ishobora kubaho tikinima tikidesimango ngo noneho hanura Ezekeri we ngo ubwire umwuka w'ikusi n'ikasikasi rodibo rasa randibo inibo setebo kresotibo kemose bondi kresesibota riyabo sefa bondi ngo hanurire umwuka w'ikusi n'ikasikasi ngo ubwire ngo wa mwuka we ngwino muri aya mirambo yari amagufwa ngo umwuka uraza ngo ubuzima buraboneka muri iri teraniro duhamagaye ubuzima muri iri teraniro duhamagaye kubaho kandi abantu bakabaho neza urakoze Mana kongeye kurema ubuzima kuri uyu mugoroba abari bafite ubwoba n'igihunga ubwoba nibushire ubuzima burabonetse abari bafite guti bari bari mu ngendo zo kwimuka ngo abanzi babo ngo zo kwimuka babateza imigongo n'ibindi oya nimutuze
ubuzima burabonetse budahunga. Oya, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. sefika deko twemera duture ubuzima duture mw'uru rugo, turare mw'uru rugo, turyame mw'uru rugo, urakoze, twicare mw'uru rugo, dutungwa n'ibyo mw'uru rugo. Ubwo tumaze kuba bazima, wanze kugaburira imirambo, wanga kugaburira amagufa yumye, uravuga ngo ntiyashobora kurya. Umaze kubateraho inyama, umaze kubateraho imitsi, umaze kubashubizamo umwuka, uravuga ngo noneho tubagaburire. Urabagaburira, bararya barahaga. Ndagushimye, uyu mwanya tugukomeye mu mashi ko hagiye gukurikiraho kurya no kunywa, kuko uri Imana irema, mu izina rya Yesu.